Babiemba Amobiti said the Midi can't share mono. Barima Asumadu Sakyi the second year 90 and they woke Kumawuhene. Nena Homachi. Kuna ni bano ene nana hemane ahema foni nane emano esu kremu ni na ehyiae e de kire say Barima Asumadu Sakyi na yie no enhyehyɛ ye na ene eguso na yie no time adu to obi a me say yie ye nkoja eti say wo ha na wo be ye nko ade abomoden ne enkrakra ye hene ye chi na bibia so enye fe me say Amobi TV o ha say ye de update ni na bebrem subscribe me channel no say be bibia to ho a wo be hu de ye because de be si wo ha bia mama mo de asem de brem na aboafo so a so masene me de dwuma de ye brem ye Avanel Airbnb almost Pintex so wo fra kwantuo mo ba ana say wo ha na wo pe baby etna for a short time a short stay a mesro Bomodin say we contact o screen so a be hu say o telephone number e wo ho Avanel Estate Airbnb o mo ho nom very nice place price this is so very affordable do how any budget pa dia wo pe Wi-Fi dia na wo pe bibia wo pe bia betima ye den enya wo tina Avanel so na aboy mam di dwumadie e so mo dia wo bia so mesa so e dia bremo me di ajo Amobi eti arefo na na chidom hene mo ha ye ne no abetwetwe nkomo kaka na mo akwa baba Amobi TV. Yeah, na mama. Na me hu sa na pay kunani no ene ahemafo ne mani na atwa krom ha hyiae ana ahomachi efepa omudi su na se ne so betima hye mu kakra. Ye frɛ no ayinam. No no ne se ye yem obi ahunu se asem kase asi kokuro ni mu. Enti se wo hene ana so de hye wu a. Ahena nanom. Me no wo hene ba chedom me na me di adin mu. Edi fonton from ne tu fa krom ha nyina. Emobi ahun se ayikasi asi ina se no mo ye de abie kwan se ayie no so ne bebo nipa nyina nka ye so obi ho a obi a watetwene onim de ekoso na ye di sun ni nema ni nyina nam krom no hu se asem kasi asi tina na ye third day no e de na after that no mo ba be ye bio mama amansan ye hu sei e bo no me ensa o ma hene betena ase e ma adofo abachia no nti se ni nchen kwa na me firi am ebe nti ebo no me ensa pe na nanom nyina se kure bi no abetena ase na ope mu no ade we ba no me ensa na abetena ase na adofo abachia no just na da ben no otumfo beba otumfo date ni de to be honest me ntimi nka say na wachina na obeba de obeba itite na de mu ni ahemafo ni mu ni na mo behia na enchia na say dwumade ende bam say enne na start yankasa ekopem no ane nepa na yem obi ahun say asem asi enti ne ye fa akurum ye ayinam no em obi ahun say asem asi enti wo te se etuo ye kobetire ni ade a oho no obebu sa adan so obi a wonim no ne aka say ohene kase atofom ye be ye na yie enti won so okuranfo di kan na me ohene ba chedom hene ma to so na mesoa na ahema adi akire na ahene nanom enyina ka ho ne de afa kuru mu nyina ne etutu na ye na obi amu se asem kasi asi ya se ne de na ye de nkomo no besi ha na mempa de wi a enipa go wachi no be de besi ha mesa so afro obi me hia bibia na bibi chimadwe a mesa so afro obi me etiarefo na chidom hene na wote ne nka no kakro wo ade chire mu chire adwuma de akọ so anopai eni eti besa no akasa bi medamase
afeku a yewu no enti adonten de be di kai enti wo awo adonten afeku no bo mode a se obo hwe ka ho na to ye fiwa ye be ko akon ye fiwa nifa ye fi nifa na bonku wi a na de hye no so aba kontani akon afeku no wo a wo ho no wo ayehwe na so wo di utuma ho kama yefiwa fekuro yefiwa ni eko nifa fekuro na bekum fekuro wo wo bia yesra wo mo hye no so na wa hye ho na adehye eso afekuro no so wa hwe na wa kwa ko di utuma ho kama tidom fekuro so bako ho enkoso wo a wo nkoso fekuro so bomode ase obeyhwe na mo nyina ma bua mo ho ano neti do mi ne betwa to ye be ni di so yesra mo enti amopa ye nyina ya mra na ya ye no e di so ti do mo betwa to afepo se mo nyina mo ba ye betu atene akokro ni akotwa ya ho e di aba ansana yewura ani onua no ne o ma me atrase na chani tu bedi no akoso e wa ha anopa tu bi orupa pepe na yesiku anopa kam tu be awia tu esa ma chi e be ba awia tu orupa pepe na ye nyina ye ko wati mo sha so ma awia tu orupa pepe na ye nyina na ye ko yasrabo enya fa na ibako be ba no obi aba be siati na no madaro ma mo sha ne so eya be ma bi konfo kwa na esesa patakali no adi konfo no ya te se mo pa ni fo ni bi ato patakali no ya bi o mo nka ho o mo di bire ni eya be ma bi konfo no kwa yasrabo enti mo sha ne so emfa wa ya obi a wasofre mo so ache be ma bia o ka ho so you move free more ene achiamen ene obika enti mo hye no so emfa mai ochina ene djuma gye no koso mo madu yeru no mo mpa na sira mo mo de na mo ya yana njanya ko do mo obe na mo ma da mo ma da da ba